Dobar dan, ja sam Boris Počvarski, član Zelene omladine Srbije i bit ću moderator na predstojećoj diskusiji o zakonskim regulativama genetskih modifikovanih organizama u Srbiji. Kroz celokupan EkoFest imali smo priliku da se upoznamo sa dobrim i lošim stranama GMO-a, te da prođemo kroz sve moguće probleme koje bi njegovo pojavljivanje u Srbiji donelo. Na ovoj tribini pričat ćemo o važnosti zakonske regulative iz ove oblasti, o postojećem zakonu o genetski modifikovanim organizmima, kao i o predlogu zakona koju je Skupštinu uputila partija Zelenih Srbije. Pre nego što predstavim današnje govornike, samo bih ukratko objasnio koncept. Prvo će svaki od govornika imati uvodno izlaganje, posle toga će imati mogućnost replike, a posle publika može da postavi pitanje ili da iznese određene komentare. Današnji gosti su Goran Mitić, predstavnik partije Zelenih Srbije i jedan od tvoraca predloga zakona o genetskim rukovodilac grupe propisuje zakon o genetski modifikovanim organizmima. On će nam govoriti o bitnosti zakona o GMO kao i o suštinskoj razlici postojećeg zakona i predloga novog zakona. Zatim Igor Pantelić, advokat i predstavnik stranke Bogata Srbije, koji će nam izložiti stav njegove partije po ovom pitanju. Sledeći govornik će biti Vladan Đukanović, portparol Zelene omladine Srbije, koji će nam govoriti o civilnim inicijativama i stavu Zelene omladine Srbije. I poslednji govornik jeste Irena Bereta, lekar prirodne medicine, koja će izneti i predstavnik iz ekološkog pokreta Novi Sad, koja će nam izneti stav njene organizacije na ovu temu. Ja bih zamolio Gorana Mitića, ako možda. Da vidite, predlog zakona koji je na osnovu potpisa preko 37.000 građana stranka Zeleni predala u proceduru Skupštine Srbije na osnovu poslovnika da najmanje 30.000 građana može dobiti status ovlašćenog predlagača zakona, se dogodila. Znači, taj zakon se nalazi u skupštinskoj proceduri i postoji više scenarija njegove buduće sudbine u samom parlamentu. O tome ne bismo govorili i on trenutno nije u dnevnom redu, niti je predmet razmatranja, mada je uslovni rok iz poslovnika da parlament može u roku od 30 dana ovakvu inicijativu staviti na dnevni red samo po sebi već pomalo problematična stvar, jer kad pročitate u jednom poslovniku da stoji može u roku od 30 dana, a imate kvalifikovanog predlagača sa potpisima, dolazite u jednu situaciju koju, kažem, opet ima više scenarija. Ali o tome se može razgovarati, samo da imamo preciznu informaciju šta se događa. Znači, on nije predmet dnevnog reda, niti najavljenog dnevnog reda, ni jedne od sednica Skupštine Srbije. O tome možemo razgovarati. Sasvim sigurno u definisanju politike koja je sad trebala da dobije i pravni okvir za podršku građanskoj inicijativi, koja je kategorična u zahtevu da se proizvodnja, promet, upotreba, pa čak vrlo radikalan zahtev i provoz proizvoda organizama od genetski modifikovanih organizama i proizvoda od genetski modifikovanih organizama, taj kategorični zahtev građana dobio i neku pravnu formu, sad manje ili više uspešnu, ali u nameri da se u samoj borbi kroz proceduru parlamenta prikupe i amandmani i korisna mišljenja koja idu ka ovoj restriktivnoj politici i pojačavanju restriktivnosti ili zahteva za restriktivnošću u ovom smislu postojećeg zakonodavstva, postojećeg zakona. Dakle, zakon postoji pa se od njega i na neki način morao da krene, ali smo mi procenili da bi možda koncepcija novog zakona, što bi bilo logično, trebalo da odrazi ovu politiku koju su potvrdili građanima u potpisu. Dakle, o tome govorimo. Zbog toga je predlagač u principu imao i tešku poziciju i olakšanu poziciju. Da to pretoči, kažem, u pravni okvir sa namerom da se nađe u proceduri parlamenta, odnosno Skupštine Srbije. Suština
same ideje je zabrane uvođenje u životnu sredinu. I to je generalni stav koji se pokušava da brani zakonskom odredbom. Naravno, kad iznesete jedan generalni stav, u principu odmah računate na izuzetke. Ali, taj stav je vrlo jasan. Uvođenje u životnu sredinu radi proizvodnje, odnosno gajenja, upotrebe i korišćenja, vršenja ogleda i istraživanje u otvorenom sistemu u cilju dobijanja novih varijeteta, kao i odlaganje u životnu sredinu genetski modifikovanih organizama i proizvoda od genetski modifikovanih organizama je zabranjeno na teritoriji Republike Srbije. Samo po sebi, kad se uvodi ovakva državna intervencija sa ovakvom definicijom, ona odmah otvara i analognu primjenu, odnosno direktnu primjenu krivičnog zakonodavstva i praktično posle ovog člana možete da razmišljate da li da uopšte definišete neke stvari, osim ako je neophodno pojačati krivičnu sankciju specijalnim zakonom kao što je ovo, i mi smo se poslužili tom pravnom logikom i tim smislom ovoga zakona. Dakle, on je sada u odnosu na postojeći zakon određeniji po našem mišljenju, jer prethodni zakon ima jednu definiciju koja kaže u svojoj klauzuli da se nijedan organizam o kome govorimo ne može staviti u promet, odnosno da gaji u komercijalne svrhe na teritoriji Republike Srbije. I sada tu imate neke nepreciznosti koje mislimo da nisu i neke nedorečenosti za koje mislimo da je ovaj naš zakon jasniji. I ako kažete da nešto možete da upotrebljavate, gajite i tako dalje u komercijalne svrhe, da ne možete gajiti u komercijalne svrhe i radi prometa, onda vi ostavljate jedno široko područje u našoj bilo kakvoj vrsti produkcije i proizvodnje da se bavite sa nekim drugim ciljem, za sopstvene potrebe, za korišćenje u vašem zatvorenom sistemu, ali je pitanje kuda se dalje prenose rizici. Iz toga, prema tome, stvari se moraju, mislim da je naša logika zabranjivanja ove delatnosti jasna, precizna i onda se odnosi ne samo na ovo gajanje komercijalne svrhe i stavljanje u promet. Dakle, to je u tom smislu smo restriktivni u svojoj nameri, da se ne bi desilo da sutra proizvedete nešto, radite za sopstvene potrebe, a rizike prenosite na osiguravajuća društva, na zajednicu, na nekog ko onda treba da brine o vama ili da jašete na tuđim leđima sa svojim rizicima. A imali ste nameru da to radite samo za sebe u definisanim okvirima. Normalno, svaka prohibicija uvodi i sve institucije na scenu kad nešto zabranite i ono bude pod teret krivičnog zakonodavstva, onda se tu pojavljaju mnogi subjekti koji imaju svoju ulogu. Nisu to samo uprava, nije više to u klasičnom smislu, nego i policijske i drugi organi, istražni i tako da. To je prva ideja. Što se tiče druge ideje koja je restriktivnosti kod nas, prosto nismo hteli da komentarišemo i da se držimo logike odredbi sadašnjeg zakona koji za genetski modifikovane organizme ne smatra poljoprivredne proizvode biljnog porekla koji količinski sadrže do 0,9% primesi genetski modifikovanih organizama ili kod semenskog materijala 0,1%. Prosto nam se učinilo da je logika onih koji su podržali naš zakon i intervju koji smo mi radili nije u saglasnosti sa ovim rezonovanjem iz postojećeg zakona, jer to uvodi na scenu jedan pristup koji po nama nosi rizike ništa manje od nekih drugih brojki koje bi se mogle pojaviti. I to je, da tako kažem, nismo špekulisali na te teme, bez obzira da li se radi o ovim ili onim konvencijama koje je ova država potpisala i u našem zakonu nema tih mogućnosti ni u odnosu na ovaj prethodni red. To su, rekao bih, dve bitne ideje.
Što se tiče sami, i mi smo pošli od pretpostavke da neke izuzetke prihvatimo i da oni praktično dođu u režim odobrenja, dozvola ili sličnih mehanizama organa po postupanju organa uprave. Tako se ne u ovom od restriktivnih odredbi zabrane izdvojilo bi se mogućnost da genetski modifikovani organizmi i proizvodi od genetski modifikovanih organizama koji nisu živi organizmi, ako su oni namenjeni za medicinsku upotrebu, iako njihova upotreba u celini regulisana drugim propisima. Mi ostavljamo tu mogućnost da oni uđu u životnu sredinu u korišćenju medicinske svrhe. Međutim, u svakom slučaju smatramo da to uvođenje mora da bude sa podeljenom odgovornošću, ne samo onih koji se nalaze u tom sistemu, u medicinskom sistemu i za što postoje posebni propisi, nego da tu mora da se pojavi i direktna odgovornost kao da se rešenjem to potvrđuje korišćenje medicinske svrhe od strane odgovornog, najodgovornijeg organa nadležnog za poslove u ovoj oblasti Ministarstva poljoprivrede. Znači, on bi morao da pojavlja se neka suodgovornost da se i on učini odgovornim i to ministarstvo da svojim rešenjem posebno odobri takvu upotrebu. Što se tiče sledećeg izuzetka, smatrali smo da treba da ostane mogućnost da se uvozi ili organizuje rad na ogledima i tako dalje, istraživanju novih varijeteta, samo pod posebnim uslovima, a to su nacionalne odgovorne laboratorije. Nacionalne odgovorne laboratorije za istraživanje, za prikupljanje genotipa, za uvoz u naučno-istraživačne svrhe, čuvanje tih genotipa i te nacionalne odgovorne laboratorije su praktično državne ustanove ili ih ustanovljava država i status nacionalne odgovorne laboratorije za ova istraživanja i samo u zatvorenim sistemima može se dodeliti nekoj naučno-istraživačkoj ustanovi, a nije isključeno i nekoj drugoj istraživačkoj ustanovi koja prelazi u status državne kontrole, državnog režima. Moglo bi da se kaže dakle, da istraživanja u ovoj oblasti u zatvorenim sistemima, prikupljanje genotipa, čuvanje fondova i uvoz zbog toga se može odvijati samo u kontrolisanim uslovima u državnim, nacionalnim, odgovornim laboratorijama. To je, smatramo da ako idemo tako restriktivno na zabranu u onom smislu o kojem sam govorio, da ipak mora da ostane jedan nivo razumnog odnosa prema tome što se događa, da imamo uvid, da čuvamo banke, da vršimo istraživanja i da pratimo te događaje, jer ako ne znamo šta se događa u toj oblasti, onda nećemo moći da sprovodimo ni zabrane, ni odobrenja, niti bilo koju drugu aktivnost ako ostanemo bez tih saznanja i osnovnih fondova o tome, čak i da imamo određene, rekao bih, zalihe tih modifikovanih organizama i proizvoda u njih, ali su nacionalnim laboratorijama. To ne isključuje rizike, naravno, o tome se može govoriti, pod određenim uslovima se i to mora da odvija, pod određenima kontrole i ne isključuje ličnu odgovornost za bilo kakvu zloupotrebu. Što se tiče još jednog zanimljivog elementa koji smo ostavili, a on se nalazi u sadašnjem zakonu, to je provoz, to je tranzit genetski modifikovanih organizama. Išli smo jednom linijom oportuniteta u principu da to pravo na tranzit ulazi sad u jedno drugo područje prava i ne možemo sve to da mi budemo ti koji ćemo biti
i rješavati probleme regiona i najbliže prekogranične saradnje, da tranzit se dozvoli pod određenim uslovima, on zahteva sad tehničke uslove, druge uslove, o tome treba da donose svoje pravilnike i odgovarajući organi, ali tranzit bi trebalo dozvoliti i ako jedna država ne može da organizuje taj provoz ili tranzit, da podveze i ispuni nečije još jedno pravo na slobodu kretanja, prevoza i tako dalje, onda je to veliko pitanje za nju. Nije stvar bez rizika, zato je to na režimu odobrenja, ali najviše smo to ostavili zbog toga ako bi došlo do eventualnog razvoja situacije da ovo dođe u pozitivno zakonodavstvo bez te klauzule bar tranzita, onda odgovor mnogih zainteresovanih za tranzit i njihovih nacionalnih država su reciprociteti u skraćivanju prometa naše robe i možda bi to stvari komplikovalo na drugim prostorima više nego samo ovaj trop, mada on stoji, može se o njemu razgovarati i za sada nam nisu poznata iskustva zloupotrebe tranzita, bar što znamo da ne postoji i tako dalje, ali se tu stvar odvija na osnovu odobrenja najviših organa odgovornih za čitavu ovu problematiku. Da bi samo još rekao, da bi se kad ulazite u proces prohibicije, odnosno zabrane nečega, učinilo mi se da je logično da ministarstvo, odgovorno za sprovođenje ovog zakona, svakih 6 meseci ipak sačinjava javnu listu onih proizvoda i proizvođača, producenata pre svega, ili proizvoda koji obavezno podležu kontroli na prisustvo genetski modifikovanih organizama i tako dalje, u smislu neke preventive, da se ne prepusti sve policijskim organima, inspektorima, nižem nivou upravnih službi, nego da se na najodgovorniji način u zato predviđenim laboratorijama, one tu postoje, ovlašćene laboratorije, pored ovih nacionalnih odgovornih koji služe za istraživanja, da se jednom u 6 meseci objavljuje lista onih koji moraju da podnesu elemente svojih proizvoda na analizu. Ukoliko su one pozitivne, onda oni snose sami troškove, to je neka sankcija. Ukoliko nema elemenata, izdaje se rešenje da toga nema i troškove tih ispitivanja snosi država. Tako da bi se uveo nekakav sistematski pristup, s obzirom da postoje procene gde se kreću interesi oko proizvodnje, plasmana, prometa, na svetskim tokovima ovih stvari. I treća stvar je pozitivno uvođenje jednog naučno-stručnog saveta koji sada sužava autonomiju ministra u neku ruku u odnosu na postojeće rešenje u zakonu. Ministar ne može da donosi neke pravilnike i druge neke akte, a da prethodno ovaj nacionalni stručni savet ne konsultuje, odnosno ako nema njegov predlog. To je u neku ruku on ima ograničenu autonomiju za postupanje prilikom odobravanja ili donošenja određenih pravilnika i tako dalje, pa i kod sačinjavanja plana istraživanja u oblasti genetske modifikovanih organizama. Evo, to bi bile otprilike neke novine koje su na tom terenu i aleatorni principi izbora članova nacionalnog saveta posle javnog poziva, javne diskusije o njima i postavljanja samog predloga koji mora da sadrži više od onih broja koji se bira, ali sam izbor je aleatorno kada se prođu sve procedure. Dakle, objavljivanje u javnosti, primedbe, žalbe svih učesnika, procena sukoba interesa, eto još jedne male mere aleatornosti. Sad, da li to neka vrsta stvari, ali niko ne može da računa na lobby povezivanja baš u krajnjoj meri kad se to dovede do apsurda. Hvala. Ako možemo sad pređemo na drugu polovinu. Izvinjavam se, možda je malo bilo duže. To je to i neke su stvari koje nisu sankcionisane ili su bile prirodni prestupi u postojećem zakonu prevedene iz krivičnog dela. Hvala, neko izvinite. Još jednom da se predstavim, ja sam Igor Pantović, advokat. Prvo da se izvinim, cela sesija je kasnila zbog mene, sam imao porodične obaveze, lep je dan.
To je jedan od razloga zašto smo ovde, promena klime, ne misli čovjek o klimi. Vidite vi decembarski dan, što kažu oni spikeri, nagomilo je 1000 sugrađana na naše izletište. Za vas imam dve vesti. Jedna je loša, druga je dobra. Koju hoćete da čujete prvo? Koju prvu? Lošu. A loša vest je da smo mi već kao Srbija uveliko u problemima, a da to i ne znamo, sa genetski modifikovanim organizmima i sa prisustvom stranih globalističkih kompanija koji su ovde, a da vrlo mali broj ljudi zna za to šta se u Srbiji radi unazad 10 godina. Jer hoćete da čujete dobru vest. Dobra vest je što će advokati imati dosta posla. Mi ćemo izgleda morati da se borimo protiv te pošasti, protiv tih interesa, protiv kompanije, protiv korupcije i da branimo interese određenih građanskih grupa, društva u celini, pokreta. I za one koji nisu gledali taj film, pogledajte ih ovih dana, mislim da mi ulazimo u to vreme, a to je film Erin Brockovich. To je dama koja se u američkom sistemu borila protiv, za one koji ne znaju, borila protiv velikih kompanija za zaštitu životne sredine, borila se za svoju zajednicu, uspela u tome i ona je, koliko ja znam, uspela čak i pravni fakultet da završi i dan danas vodi vrlo uglednu emisiju, jednom nedeljno ili jednom mesečno u Americi, jedna od tih nacionalnih frekvenciji, gde obrađuje predmete koji su vezani za zaštitu životne sredine i za mere kako da se to sprovede. U razvijenim društvima, od kojih je naša država, nažalost, daleko, snaga javnosti, snaga ovakvih pokreta, snaga pojedinca je mnogo jača. Iz prostog razloga što su institucije razvijene. Tamo se red zna. Naravno, korupcija kao opšte poznata pojava svugde postoji. Samo se postavlja pitanje nivoa. Da li ona postoji samo u vrhovima, gde su veliki interes, ili se spušta na nivo mesne zajednice i onoga opštinskog nivoa, onoga šaltera. U tome razlike među razvijenog i nerazvijenog društva. Ja ću biti vrlo kratak. 3 teme ću kratko obrazložiti, a to su pre svega jedan kratak pravno-istorijski osvrt na problematiku međunarodnih konvencija u vezi sa genetski modifikovanim organizmima. Druga stvar su krivično-pravni aspekti i pravni aspekti zaštite određenih struktura pa i društva, odnosno rešenja u određenim društvima. I treći aspekt, to je mogući put i rešenje eventualno putem nekog regionalnog povezivanja u vezi sa ovom problematikom. Ako bude vremena, nadam se da hoće, ja volim da, s obzirom neke moje međunarodne sporove i arbitraže koje sam vodio i sa kojima sam radio, uvek smo se pripremali kroz takozvani mock trial. To je priprema za neko suđenje gde se podele uloge i onda se raznorazni argumenti stoje. Ja bih volio, recimo, ako bi bilo vremena, da svi vi ovde prisutni budete predstavnici pokreta građana, ekološkog pokreta, a ja da budem predstavnik multinacionalne kompanije koja ima interesa da na neko tržište plasira genetski modifikovane organizme i da svojim argumentima, jer naravno to se i događa u ovim razvijenim zemljama, takvi sporovi postoje. Multinacionalnih i velikih kompanija protiv pojedinaca i protiv društva. Dakle, za one koji ne znaju ili koje to na kraju krajeva zanima,
problematika genetski modifikovanih organizama je u posljednjih, recimo, 20 godina, začetak je negde početkom 90-ih, ali, nažalost, znate sami da je ona ovca Doli došla nekako iz tih procesa, a ko zna koliko još organizama, a verujem u određenim razvijenim zemljama da se radi i na ozbiljnim projektima i praktično kloniranja i ljudskih bića i određenih genetskih modifikacija, što zbog dobrih aspekata, ali, boga mi, u zavisnosti od interesa, ti aspekti lako mogu da pređu na drugu stranu. Jer put do pakla je obično popločan lepim željama i lepim potezima. Dakle, skupio se svet pod pritiskom jakih nevladnih organizacija, kao što su Greenpeace ili Fond za zaštitu životnih sredina i tako dalje, mnogih zelenih pokreta. Izlobirano je pod strukture Ujedinjenih nacija, pa se negde tamo početkom 90-ih krenulo u te međunarodne kontakte, što je rezultiralo jednim sastankom u Kolumbiji u gradu Kartagena, gde su bili blizu dogovora svi učesnici, to je bilo negde, čini mi se, 99. godine, ali stvar nije mogla da prođe zbog određene grupa zemalja koji su imali interesa u svojoj proizvodnji genetski modifikovanih organizama, pa su svojim lobiranjem istopirali taj proces. Sledeće godine u Montrealu je ta aktivnost uspela da dobije svoj konkretan oblik, kraj, gde je usvojena Međunarodna konvencija o zaštiti, zapravo biološki biosafety, biološkim sigurnim organizmima, odnosno zaštiti i principima za stvaranje biološki sigurnih organizama, ali u poslednji čas grupa od, čini mi se, 6 zemalja, Amerike, Kanade, Urugvaja, Argentine, Australije i možda Čile, ne znam, se usprotivila, to je takozvana Miami grupa, koja je pre toga u Miami održala sastanak, zauzela određene pozicije i izlobirala da se praktično ublaže neki stavovi, da se relativizuju i da se ta međunarodna konvencija donese sa, tako da kažem, nekim oportunističkim tonovima, a glavna tema je bila da li da se na proizvodima, odnosno na ambalaži, da li da decidirano stoji da je taj proizvod od genetski modifikovanih organizama. Pa su oni izlobirali da može da stoji da je may content GMO, dakle da je mogućnost da imaju, dakle iz jedne decidirane definicije se otišlo u jednu relativiziranu formulaciju i to je trenutno situacija koju imamo. Dakle, ovo što je pokrenuto i ovaj lavovski napor i potez Zelenih Srbije da na velika vrata otvore ovu temu, da se pozabave ovim problemom i da sa svojih 37.000 potpisa, što je inače po Ustavu minimum 30.000, da iniciraju ovu promenu, je odličan i dobar i hrabar znak da u našoj zemlji još ima nade da se neke stvari i na neki način razreše i da se krene putem nekih, kako da kažem, standarda koji
koje imamo u razvijenim zemljama. I ja verujem da ćete i vi svi ovde prisutni i mnogi drugi koji osjećaju i znaju kako je ovo problematika i dalje podržavati ovakve inicijative, a naravno velika je želja, s obzirom da su izbori pred nama, da i zeleni uđu u parlament i da budu politički faktor koji će dalje, i ne samo ovu inicijativu, nego sve ostalo što je oko nas i sa čim živimo, pokušati da počnu da razrešavaju. Uz, naravno, svoje simpatizere i ljude koji će, na kraju krajeva, želeti da sudbinu ove zemlje uzmu u svoje ruke. Drugi aspekt o kome bih kratko želeo da izložim moje stavove, to je vezano delimično za ovaj primer Erin Broković. Kod nas je na snazi, za one koji ne znaju, krivični zakon o odgovornosti preduzeća, odnosno kompanije. Dakle, krivična odgovornost je individualizovana i pojedinac za to odgovara, na osnovu određenih aspekata slučaja, ali je novina, što je opet pod određenim uticajem i pritiskom, a izgleda da u ovoj zemlji samo pritisak funkcioniše, i Evropske unije i ostalih struktura, donet takav zakon gde se predviđa odgovornost kompanija, odnosno preduzeća, za krivična dela koje počine odgovorna lica u tim firmama. Opšte je poznata stvar, i citirat ću jednoga prijatelja, moga prijatelja, koji je bio u Švajcarskoj pre nekih 10-15 godina, i kada su se tako proveselili u restoranu, popili po koju čašicu vina, taj njegov prijatelj, Švajcarac, je pozvao taksi. A ovaj naš je rekao, pa čekaj, šta taksi, zašto taksi, imamo kola, pa kolima smo došli, što se ne bi vratili kolima? A, kaže, ne, kaže, mnogo je skupo to, taksi, ti ostavi auto i tako dalje. Šta hoću da vam kažem? Posle taj Švajcarac je objasnio, pa vidi, nismo se mi rodili i tako sletili s Marsa i postali kulturni, nego nas je država, sankcija i okolina nametnula određena pravila i zato se mi tako ponašamo. Svako od vas koji putuje u inostranstvo, ako putuje kolima, već preko granice veže pojas. Već vodi računa da li će radar da ga uhvati. Dakle, prosto možemo da se prilagodimo, samo je bitan okvir i pravila igre koje su u određenom društvu propisuju. I nadam se, eto, da će to nas ovde nekog dana dočekati. Dakle, krivična odgovornost pravnih lica, upravo u vezi sa ovom problematikom, je vrlo važna stvar, zato što, osim tog lex specialisa, kakav je, recimo, zakon o genetski modifikovanoj organizma, koji predviđa u svojim prelaznim odbrane i kaznene odredbe, ovaj zakon, uz naravno opšti krivični zakon, krivični zakonik Srbije, predviđa uz kombinaciju raznih krivično-pravnih elemenata i ova dela, odnosno sankcije. Predlog bi bio u sledećoj fazi, zbog pravne sigurnosti, da se inicira i promena krivičnog zakonika sa odgovarajućim krivičnim delima koji su upravo vezani za ne samo genetski modifikovane organizme, nego za akcidente i potencijalne scenarije u domenu ekologije. Ali, kažem, to je sad proces lobiranja određenih grupa i određenih političkih subjekata. Možemo da stanemo pa da damo reč? Može. Evo samo još jedna stvar. I treća stvar koju želim da dam jednu malu napomenu, da bi jedan od zaključaka ovih dana i ovih skupova bio da ova problematika vezana za genetski modifikovane organizme i vezane za činjenicu da su sve naše susedne zemlje ratifikovale konvenciju, Kartagena konvenciju, da se praktično stvori jedan koordinativni jedno telo koje bi koordinisalo aktivnosti u regionu po pitanju genetski modifikovanih
propisana, a samim tim i harmonizaciju propisa. Jer, znate, moguće je da će se dogoditi problem ako neko pošalje, na primjer iz Švedske, takav jednu pošiljku, pa na nekoj od ovih teritorija. Ali mislim da sve zemlje u regionu, u ovom našem zapadnom Balkanu, treba da sarađuju i treba da razvijaju mehanizme kako sa harmonizacijom svojih unutrašnjih propisa, tako i sa merama koje će preduprediti te probleme. Dakle, ne možemo biti izolovani, ne možemo biti u nekom svom začaranom krugu, moramo da pre svega sa susedima sarađujemo, a naravno u skladu sa i tim međunarodnim standardima. Eto, hvala. Hvala Ivana, Vladan, ko će napiš? Ja sam Vladan Đekanović, muški portparol Zelene omladine Srbije. Ukratko ću iznijeti neke od stavova naše organizacije, koji su prije svega usklađeni za zelenom ideologijom koju mi promovišemo kroz sva svoja djelovanja. Što se tiče samog načina predloga zakona, kao jedne civilne inicijative, mi to veoma pozdravljamo, jer je to jedan od rijetkih primjera u Srbiji da je neko na taj način podnio konkretan predlog zakona i da je predao nešto više od same peticije. I na taj način uspostavljamo jedno odgovornije društvo gdje informišemo građane i damo im direktnu priliku da učestvuju u nečemu i na taj način promovišemo i principe direktne demokratije za koje se mi zalažemo. U tom nekom načinu podnošenja zakona mi imamo i male kritike. Jedna od njih je prilikom promocije same peticije, argumentacija protiv GMO-a je bila poprilično slaba i doticala se isključivo zdravstvenih aspekata. Drugi aspekti nisu nešto posebno isticani i mislimo da je propuštena jedna velika šansa kada se dosta pričalo o tome da se građani daleko više upoznaju sa jednom širom slikom problematike genetski modifikovanih organizama. I mislimo da treba nekako u budućnosti, kada budu bile te građanske inicijative, ako Zeleni Srbije budu nešto radili, da se nekako posvete i tome da u okviru toga edukuju građane. Sama zelena ideja, kao jedna politička ideologija koja trenutno se sve više razvija u Evropi, je protiv genetski modifikovanih organizama. Stav potiče iz toga što se smatra da je priroda jedan živ mehanizam gdje je čovjek samo jedan dio te prirode, te on mora da živi u skladu sa njom. Na taj način što čovjek se trudi da nekako na silu mijenja prirodu, on se otuđuje od nje i to se na kraju nekako svodi na neku želju za kontrolu moći nad prirodom, a u ovom slučaju i moći od strane nekih interesnih grupa i multinacionalnih kompanija koje upravljaju tim svijetom genetski modifikovanih organizama. I to dosta rade kroz patentiranje onoga što proizvedu. Znači, vrste koje oni kreiraju u svojim laboratorijama su patentirane, te oni imaju puno pravo nad njima. Patentiranje života ne može se smatrati etičkim. Nijedan čovjek na svijetu ne može da ima ekskluzivno pravo na korišćenje bilo kakve biljne ili životinjske vrste. To prosto otvara jedno mnoštvo problema. Trenutno su ti problemi na nivou toga da određena grupa ljudi koji ima te patente kontroliše upotrebu sjemena za te vrste koje su proizveli, ali u budućnosti to može ići mnogo dalje od toga. Gubljenje nezavisnosti poljoprivrednika, guranjem njih u direktnu ovisnost o patentima koje kompanije posjeduju, je također nešto čim mi ne možemo da se složimo. I druga stvar je da se gubi suverenitet nekih država nad proizvodnjom hrane. One postaju ovisne i ne mogu da budu održive i da sa svojom proizvodnjom prehrane svoje stanovništvo, jer su ovisne o stalnom uvozu sjemena, baš između ostalog zbog tih vlasničkih prava nad tim sjemenom i tim vrstama. Ja sam malo pred ovu diskusiju proučio i regulativu koja postoji u nekim drugim zemljama
Što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, gdje su genetski modifikovani organizmi najprisutniji, oni su potpuno izjednačeni mislim, GM usjevi i GM hrana je u potpunosti izjednačena sa drugim vrstama usjeva i hrane, te ni na koji način ne postoje neke posebne odredbe. To je veliki problem iz razloga što to podrazumijeva da ona nije obilježena, te vi u supermarketu ili bilo gdje nabavljate hranu ne možete znati da li je ona genetski modifikovana i ne možete znati ono što kupite šta u stvari u sebi sadrži. Vi imate onu deklaraciju na kojoj piše naravno koji su ti sastojci, ali porijeklo tih sastojaka ostaje neka svojevrsna misterija za vas. Evropska unija ima jedan drugačiji pristup i onda je tu nastao svojevrsni spor između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, gdje Amerika stalno priča o toj slobodnoj trgovini, dok Evropa priča o argumentaciji kako slobodna trgovina nije moguća, ukoliko se ne usaglase neki osnovni principi i ukoliko svi učesnici u toj trgovini nisu upoznati sa predmetom s kojim se trguje, a pri neobilježavanju te hrane to je takav slučaj. Generalno, što se tiče zemalja, protiv genetski modifikovanih organizama najmanje je građana Sjedinjenih Američkih Država, njih 55%, i potom slijedi Kanada sa nekih 63%. Najviše protivnika genetski modifikovanih organizama je u Evropi, gdje se u Njemačkoj protivi 81% ljudi i u Francuskoj čak 89% ljudi. To istraživanje je nekako potaklo same vlasti Evropske unije da se pozabave time i oni su u 1998. godine suspendovali dalje dozvoljavanje novih genetski modifikovanih vrsta, dok se ne donesu sve uredbe, dok su one koji su već odobrene imale pravo da se dalje proizvodi, da se njima prometuje. I onda je 2004. godine na snagu stupila nova regulativa, koja je poprilično onako oštra za razliku od ovoga što imamo u Americi. Genetski modifikovanim se smatra sve što ima preko 0,9% genetski modifikovanog materijala u sebi. To je nešto slično kao što je u ovom našem postojećem zakonu. I sve što ima preko 0,9% genetski modifikovanog materijala mora biti obilježeno na ambalaži. Znači, ako ste vi prosječan potrošač, vi sa ambalaže možete saznati da li kupujete genetski modifikovanu hranu. Ono što je još urađeno u Evropskoj uniji, omogućeno je praćenje izvora hrane. Znači da sva hrana kojom se prometuje mora da ima dokumentaciju o svom porijeklu i da vi na osnovu te dokumentacije možete da upratite porijeklo hrane koju jedete. Ono što je nedostatak regulative Evropske unije je da se to ne odnosi na meso, jaje, mlečne proizvode, životinja koje su hranjene genetski modifikovanim organizmima. Tako da ne možete znati da li je ta vrsta proizvoda u sebi na neki način sadrži genetski modifikovane organizme i da li su te životinje na taj način hranjene. Neke osnovne odredbe koje postoje odnose se na namjerno puštanje, kako je to formulisano, u životnu sredinu genetski modifikovanih organizama i hrane, i oni su nekako podijeljeni u dvije grupe, nešto slično kao što imamo u ovim zakonima. Znači to je puštanje u promet, koji je, kao što sam već pomenuo, strogo regulisan, i drugi su ogledna ispitivanja i naučno-istraživačke svrhe, što je isto poprilično dobro regulisano, jer svaki pojedinačni proizvod od genetski modifikovane hrane mora da dobije dozvolu. Znači ne postoji mogućnost da za grupu proizvoda dobijete dozvolu ili za genetski modifikovane organizme generalno, nego svaki pojedinačni proizvod koji puštate u promet ili koji koristite u naučno-istraživačke svrhe ili za oglede mora da dobije posebnu dozvolu. Na osnovu tih nekih saznanja i na osnovu ovih zakona koji imamo ovde pred sobom, mi smo nekako došli do nekih osnovnih zaključaka šta sve zakon u sebi treba da reguliše. Mi smatramo da za sve vrste proizvoda treba da postoji zabrana prometovanja, to jeste puštanja u prodaju, uzgajanje u komercijalne svrhe i tako dalje. Treba da se dozvole istraživanja u naučno-istraživačke svrhe,
ali moraju da budu u strogo kontrolisanim uslovima, bez oglednih polja koja su na otvorenom, jer ja kao amater znam koliko daleko može da putuje polen i kako već to može da se kombinuje sa negenetski modifikovanim usjevima, tako da sve što se sadi u neke ogledne svrhe mora biti u strogo kontrolisanim uslovima kako se ni na koji način okolina ne bi ugrozila. Uvesti mogućnost praćenja hrane, znači praćenja porijekla hrane. Mi po medijima često imamo razne situacije da čujemo o nekim ilegalnim transferima hrane, nekim čudnim porijeklima onoga što jedemo. Tako da bi se trebali time pozabaviti generalno i kada je u pitanju genetski modifikovana hrana, ali i hrana uopšte. I ono što isto smatramo da treba da se ispravi taj propust koji trenutno postoji u Europskoj uniji, znači da i proizvodi od životinja koji su hranjeni genetski modifikovanim organizmima isto tako treba da podležu svim tim odredbama. Jer trenutno u Srbiji možete da uvozite meso, mliečne proizvode, jaja od životinja koje su hranjene genetski modifikovanom hranom, iako u Srbiji ne možete da ih hranite tom istom hranom. Kontrola transporta, to jeste tranzita, treba da bude poprilično stroga, znači da se spreči svaki mogući incident prilikom transporta, a znamo koliko često se kod nas dešavaju incidenti prilikom transporta koje čega. Istraživanja treba da budu dozvoljena i treba da budu kontrolisana, znači da se opet za svaku tu pojedinačnu vrstu, za svako pojedinačno istraživanje mora dobiti posebna dozvola i voditi računa onome što sam već pominjao tim kontrolisanim uslovima. Nešto što smatramo izuzetno važnim jeste dostupnost informacija građanima, transparentnost prilikom svih tih procesa, mogućnost javnog uvida u baze podataka o vrstama na kojima se radi, o pravnim licima koje su uključene u to, o izdatim dozvolama, o izdatim zabranama i svim mogućim aspektima koji se pojavljuju u vezi sa genetski modifikovanim organizmima, kako bi prosto građani imali i saznanje o tome, a kako bi mogli da učestvuju u tom procesu, jer treba da učestvujemo u donošenju odluka ove države i češće nego onda kad su izbori i za to nam trebaju informacije. To bi bilo to o nekom našem stavu. Ja ću samo kratko da se osvrnem na ovu Erin Brockovich. Iako sam gledao film i smatram ga jako dobrim, ja mislim da pojava Erin Brockovich nije baš tako sjajna tačka. Iz aspekta šta je ona uradila, za one koji nisu gledali film, ona je samo dobila odštetu za ljude koji su bili izloženi onečišćenoj vodi. I ona je dobila tu odštetu onda kada je ljudima taj novac trebao za liječenje već uznapredovalih bolesti. Tako da to jeste samo neko maskiranje onoga što se već dogodilo i treba spriječiti problem prije nego što se on desi. I te multinacionalne kompanije koje kod nas još nisu tako zaživjele kao što jesu možda u primjeru iz tog filma, treba nekako njihovu moć koju žele da ostvare i negativne uticaje sprečiti u korijenu, tako da nećemo ni imati možda potrebu da imamo neku srpsku verziju dotične gospođe. To bi bilo to. Sam Irina Berg, lekar prirodne medicine, dolazim iz Novog Sada. Inače sam saradnik ekološkog pokreta u Novom Sadu. Želim da se zahvalim organizatoru i da se zahvalim vama što ste došli ovde, a ova tribina je o vama. Vi ste mladi, na vama ostaje Srbija. Kada imate priliku da učite svoje dugme za kritičko razmišljanje, jer moguće je da je pred vama trojanski konj iz Vašingtona. Ja ću početi sa kratkim osvrtom uz podružno poštovanje gospodi ovde. Želim da napomenem da je pre godinu dana pokrenuta peticija u vezi genetski modifikovanih organizama. Savesti građani Srbije koji nisu pripadali ni jednoj političkoj partiji, sakupili su se, izlazili smo na ulice, delili smo letke. Nama je bio cilj da se okrenemo običnom čoveku, da ga informišemo, jer mislimo da je snaga u vama, u običnim ljudima. Ako ste informisani, niko vam neće moći da podmete da kupite nešto ili da sadite neko seme koje nije dobro ni za vaše zdravlje, ni za okolinu. Možda vam je poznato da je nedavno
stručna služba Ministarstva poljoprivrede Srbije dala nacrt izmene postojećeg zakona. Jednu stvar da znate da postojeći zakon koji danas važi zabranjuje genetski modifikovane organizme. Znači, pod pritiskom Evropske unije i pod ministarstvom na evropskom nivou dozvoljava se tih 0,9 i 0,1%, a to će i nama doći jer mi se harmonizujemo sa Evropom. Znači, ovo što smo spomenuli kao prednost ovog odnosu na stari zakon, ovde malo postaje manje važno. Zatim, spomenuto je da se odobrava i zakon u medicinske svrhe. Pošto je ovo jedan divan primer da ste se organizovali i da imate priliku da nešto promenite, pa ako imamo šansu da promenimo, da se osvrnemo da li genetski modifikovani lekovi imaju smisla. Navešću vam ono što američki naučnici kažu, što je odštampano 21. oktobra 2008. godine, Associated Press, naučnici, a takođe i naučnici JAMA, vi verovatno znate šta je JAMA, piše se srpski, znači Journal of American Medical Association, žurnal Američkog medicinskog udruženja, o genetski modifikovanim lekovima kažu sledeće. GMO lekovi su proizveli ozbiljne neželjne efekte i to u broju od 1/4 od ukupnog broja posmatranih pacijenata. Čak se tačno navode i imena lekova, pa se kaže ovako, da GMO lekovi ugrožavaju imunni sistem. Dr. Charles Bennett, Northwestern University, navodi komplikacije gljivične infekcije mozga i rak. Ovakvi lekovi mogu da imaju neželjene efekte, a nisu ni označeni na deklaraciji. Znači, kad kupite jedan lek koji u sebi sadrži materije koje su od genetski modifikovanih organizama, to ne piše na leku. Tako da, kaže da može doprineti životno opasnoj infekciji bolesti mozga. To je čak i FDA, Food and Drug Administration, je navela. Postoji preparat inzulina koji se takođe pravi od genetski modifikovanih organizama, koristi se udisanjem i dokazano je, američki lekari su dokazani, da izaziva rak pluća. Znači, Exudera kompanija je odobrila ovaj lek, dobila je odobrenje od FDA u 2006. Ali zbog slučajeva raka pluća koji je povezan u istraživanju sa udisanjem genetski modifikovanog leka i sam Pfizer Incorporated, sam ta kompanija koja proizvodi lekove, prošle godine je prestala da proizvodi lek. Američki žurnal, medicinski žurnal, objavio studije o 136 GMO lekova koji su odobreni od 1995. do 2007. Od svih tih lekova, 24% dobili su upozorenje zbog zabrinjavajućih rezultata koji traže preciznije praćenje nakon odobravanja. Ako sve ovo znamo, iako vi ste uložili toliko puno truda kao zelenih, da imate priliku da nešto promenite, pa možda evo jedna tema za razmisliti, možda bismo mogli tu da uvedemo da se zabrane genetski modifikovani lekovi. Još jedan detalj, vi vjerojatno znate, to sad ste puno čuli o genetski modifikovanim organizmima i znate da kompanija Monsanto svoje proizvode priključi Roundup, čuli ste vjerojatno za Roundup herbicid, je tako? Ako imamo priliku da nešto uklonimo iz onoga što nije bilo dobro u onom starom zakonu, evo da razmislimo i o ovome, da li imamo šansu da zabranimo upotrebu Roundup herbicida u Srbiji. On se masovno koristi. Šta se dešava sa ovim? Možda ste pratili emisiju, možda da, možda ne, gospodin jedan od učesnika emisije izjavio kako je u Argentini san snova, nema korova. To je fantastično za poljoprivrednika, da li baš tako, korovi su lekovite biljke. Šta se dešava sa Roundupom? Dokazano je da ulazi u podvodne, znači da curi kroz zemlju, kroz zemljište, da ulazi u podvodne tokove, vodotokove. Šta se dešava? Javlja se neplodnost u žena, javlja se ošteđenje embriona, oštećuju se ćelije placente, javljaju se nakazna deca. I to je sada masovno u Argentini, upravo u tom mestu gde je gospodin pohvalio fantastične GMO polja. Naučne studije su dokazale da je Roundup Ready
se zadržava čak i u površinskoj vodi. Znači ide u podzemne rezervoare vode, zadržava se i u površinskoj vodi. Evo, na primjer, dr. Claire Robinson je utvrdio, napravio je klinički studiju, izveštaj, da su patološke se javile sinhronizovano sa upotrebom Roundup i dolaskom genetski modifikovanih organizama u Argentinu, da su se sinhronizovano javile bolesti kojih nikada pre nije bilo na tom terenu. Čak je 200 miliona litara glifosata, 200 miliona litara Roundup Ready je poprskano po jednoj polovini ukupne obradive zemlje u Argentini. To samo sada navodim kao primjer šta se desilo. Znači, javljaju se takve patološke promene koje nikad samo nije bilo. Masovni karcinomi. Ljudi pre 30. godine oboljevaju masovnog karcinoma. Neplodnost žena u toku 10 do 20 godina praćena je klinička studija po svim onim pravilima kako se inače rade medicinske studije. Dr. Delio Giafelici je prvi o tome pričao, kaže da su aktivni znaci povećanje promene disanja osipa, hronični znaci, ono što su naveli, karcinomi, oštećenje ploda, rađanje nakazne dece, pobačaji. Znači, sam je na teme da razmislimo ako imamo šansu da nešto promenimo na bolje, ako mislimo da mi stari zakon nije valjao, evo možda i to jedna šansa. A kolega je spomenuo u vezi eksperimentalnih polja, ja bih se samo na to nadovezala da ne postoji bezbedna zona. Nedavno smo imali u Beogradu gospođu McLaughlin sa Univerzitetu u Kaliforniji, koja je navela da je bezbedna zona između jednog konvencionalnog polja i jednog polja sa GMO 30 metara. Međutim, poznato je da je genetski modifikovano seme koje je sejano negde u latinoameričkoj zemlji, pronađeno na Andima, a to su 1000 kilometara. I na osnovu takvih i sličnih primjera, naučnici su sa sigurnošću utvrdili da ne postoji bezbedna zona. Jedino što je bezbedno staviti moratoriju na GMO. Čak su i FDA naučnici, znači naučnici u Americi, Food and Drug Administration, sami su izjavili da GMO mogu izazvati nepredvidljive štetne posljedice i da ih je teško otkriti. Zbog čega meni ovaj novi zakon liči na trojanskog konja i to iz Vašingtona, sad ću vam reći, ja verujem da su gospoda u najboljoj nameri pristupila ovako izmjenu zakona, da su nešto dobro sredi. Ono što je paralelno sa papirom koji sam imala u rukama, dolazi iz Vašingtona kao preporuka šta to Srbija treba da uradi, da se harmonizuje sa Evropom i da se harmonizuje zbog ulaska u Svetsku trgovinsku organizaciju, a Evropa od nas traži da dozvolimo uvoz, promet, uzgoj genetski modifikovanog semena. Ljudi misle da je Amerika jedna priča, a Evropa druga. Znači, neko od nas može da dobiti takav utisak da je u Americi dozvoljeno GMO, a da je Evropa neka zemlja, neka zona moratorijuma. Međutim, to nije tačno. U Evropi postoje određene žitarice, određene vrste krompira koji su dozvoljeni. I mi ćemo sad naći na to. To je sad sledeći korak. Znači, u izveštaju o Srbiji koji dolazi iz Vašingtona stoji preporuka da Srbija mora da prilagodi svoje zakone onome što se očekuje kada mi uđemo u Svetsku trgovinsku organizaciju. Naš cilj je, tako se priča u javnosti, tako se priča u krugovima političara, da je naš cilj, Srbija želi da uđe u Svetsku trgovinsku organizaciju i u Evropsku uniju. Ako mi želimo njima da se pridružimo, mi moramo promeniti zakon o GMO. U ovom novom zakonu se spominje grupa od 21 naučnika, što je potpuno isto kao u papiru koji stigu iz Vašingtona, kao uputstvo šta to Srbija treba da uradi. Znači, grupa od 21 naučnika koja će imati svoju automobilu, neće zavisiti od ministra, nego će moći sama da donose svoje odluke, sada će po sugestiji, pretpostavljam, pošto smo pod pritiskom američkog lobija, mi sami ne želimo da unosimo GMO, da je verovatno to pod nečim sugestijom. Grupa stručnjaka koji su doktori nauka
koji su profesori, koji su jedan fantastičan autoritet, dobit će predloge da odobre genetski modifikovane promene, da odobre genetski modifikovane Po našem modelu prosto. Ja poštujem vaše mišljenje, ja sam rekla, Oprostite, uz svo dužno zaista, sad poštovanje, moram- ja vas nisam Kao upozorenje u toku igre mora se malo da vas pauliram. Ja mogu i da predočim Interesantni stvari, pa evo. sve te informacije, znate, vi imate vaše mišljenje, ja to poštujem, ja imam pravo da izrazim svoje mišljenje. Na pozitivnoj smo strani stvari, Naravno, to se rešava jeste, jednostavnim jeste. procesom. Znači, da ako po sugestiji iz Amerike taj istočni tim dobije uputstvo da odobri neku genetski modifikovanu sortu, onda će oni to da plasiraju kao najveći autoritet. Ko može da kaže, vidiš kao jedan doktor nauka, je tako? Eto, ja u tome vidim trojanskog konja. To je moje mišljenje. Možda grešimo, možda i ne grešimo. Izvinite, možemo da stanemo, da li neko govornik ima kratku repliku, pa da pređemo možda na pitanja publike. Znači, najveća dilema koja je ostala kod nas, dok smo radili na zakonu, je da li da se dozvoli upotreba, proizvodnja i promet u medicinske svrhe. I vrlo smo skloni bili da za područje Srbije ostanemo dosledni generalnoj zabrani. Znači, prvi stav našeg zakona je jasan. Uvođenje u životnu sredinu radi proizvodnje, odnosno gajenja, upotrebe i korišćenja. Znači, proizvodnja koja nije samo u komercijalne svrhe. Proizvodnja u bilo koje svrhe. Pa ona generalno brani i upotrebu za medicinske potrebe. A onda smo napravili izuzetak. Napravili smo izuzetak prosto da bismo ostavili otvoreno pitanje u javnosti kao predlagači, da ga još jednom pretresemo sa relevantnim ljudima, jer je podeljenost u naučnoj zajednici tolika, ali i dovoljna da nas upozori, i mi smo spremili u suštini kao predlagač, ako dođe do toga da ovo uopšte bude uvedeno u dnevni red Skupštine Srbije, mi smo spremili poboljšanje svoga teksta na osnovu argumentacije i ličnog prisustva predlagača iz naučne zajednice koji se ove protive za upotrebu u medicinske svrhe. Da povučemo taj deo odredbe. Znači, samo da izbrišemo taj član o izuzetku i da ostane da važi generalna zabrana. U tom smislu, generalna zabrana proizvodnje, upotrebe, korišćenja, osim za ograde i istraživanje u zatvorenim sistemima, i to samo u državnoj laboratoriji. U državnoj nacionalnoj laboratoriji gde plan istraživanja MGO donosi se na predlog ovog naučno-stručnog saveza. On prosto polazi od pretpostavke da se stavlja autonomija naučne zajednice, da ona ograniči ministra od lobističkih i drugih stvari. Jer ako mu ostavite da sam to priprema, da sam donosi rešenja o zabrani, da sam sprovodi, jer se donosi rešenje o zabrani, mi propisujemo koji su obavezni proizvodi, svakih 6 meseci se objavlja javna lista proizvoda i proizvođača koji moraju na kontrolu za prisustvo MGO. Pa se to odnosi i na uvođenje subodgovornosti, dok smo došli kod medicine. Oprostite, moramo da jasno, nema tu sad vremena. Pa izvinite, molim vas. Dakle, uvodi se suodgovornost za sve propise koje važe u medicini i konvencije koje važe. Mi se nalazimo pod teretom mnogo jakih organizacija, zdravstvenih organizacija, svetske zdravstvene organizacije, lobističkih kuća koje su jače, onda okruženja, trgovinske svetske organizacije, evropske ekonomske zajednice, Evropske unije koja je na pozicijama koje gospodin ovdje iznosi. Ovaj zakon koji mi predlažemo nema veze sa pozicijom Evropske unije. Ovaj zakon u ovoj formi koji ga mi predlažemo može biti smetnja ako dođe do toga da se pojavi neka većina i da ga uvede. To je ono što Evropska zajednica, Evropska unija mora da prizna Srbiji kao common law, nasledđe. Pre nego što smo ušli, mi ovo pokrećemo pre bilo kakvog sporazuma o evropskom pridruživanju. Pre bilo kakvog članstva. Znači, to je radikalna zabrana u odnosu na principe odobrenja koji su u Evropskoj uniji takvi kakvi su. I tamo važe principi odobrenja i za medicinske svrhe. Znači, mi smo u ovom trenutku ostavili prostor da se oko nas koncentriše javnost. I jako nam je drago što ovdje čujemo da postoje eksponenti koji će braniti ono gde smo mi najbliži, a to je da povučemo i pravo upotrebe u medicinske svrhe. Ali nismo bili dovoljno hrabri. Znate, mi nismo sprovodili javnu raspravu o zakonu. Nego nam sad predstoji mukotrpna borba da se to uopšte, moramo to da kažem, ukači u dnevni red Skupštine. To može ako interveniše neko od poslanika, ako poslanička većina koja utvrđuje dnevni red proceni da ovo može biti predmet rasprave, ili pritiscima na vladu dođe jednog trenutka do toga da vlada izmeni svoje pozicije, mi znamo dobro poziciju stručnih službi, da izmeni pozicije da se približi našoj varijanti.
Ali, vidite, potrebno je savezništvo. Mi u ovom trenutku, iskreno govoreći, bliski smo stavovima zelene omladine, ali na ovom zakonu, ako ostanu oni pri ovoj poziciji koji jesu, onda to nije argumentacija za naš zakon. Ona je bliža argumentacija stručnoj službi poljoprivrede, ja moram budem iskren, tu se radi o odnosima. A vrlo smo bliski ovoj poziciji i to ćemo javno reći. Mi smo spremni da to sutra uradimo. Jer smo mi predlagači. Ako dođemo do... I evo ja mogu da kažem da ja, kao predsjednik radne grupe Zelenih, prihvatam vašu poziciju u celini. Ali mogu da je iznese u jednom relevantnom postupku, kada ću vas iskoristiti za govor. To je to. Hvala. Da li imamo još neke replike? Vlada? Što se tiče naših stavova, mislim, mi zaista nismo toliko stručni da možemo da se bavimo time 0,9% ili medicinske svrhe, šta to znači. Pazite, pa možete da kažem. Neko kaže komercijalne svrhe proizvodi. Znači, možete proizvoditi za lične potrebe, na ličnom imanju. Ja se izvinjam, Vlad nije imao reći. Da, samo da ja završim, ako nije problem. Da, i mi se ne slažemo ni sa tim ličnim potrebama, na bilo koji način proizvodnja genetski modifikovanih organizama. Znači, treba biti radikalniji od ovog što sam izložio o Evropskoj uniji, ali ići sada do tih 0,9% ili šta, tu zaista ne možemo ništa da kažemo, tako da to ostavljamo, a vama i vašim stručnicima da vi definišete u svom zakonu. Mi nismo dali sad konkretnu podršku samom zakonu ovom ili onom, nego smo samo iznijeli te neke zaključke kao neke osnovne smjernice za zakon koji se dosta poklapaju sa vašima. Ono što bi mi samo nešto tu dodali, što bi nam bilo zanimljivo jeste i to po pitanju uvoza mesa i mliječnih proizvoda, da se isto pozabavi time, jer imamo dosta informacija. Zabrana totalno. Pa i sada u ovom zakonu je isto tako, ali meso se ne kontroliše da li su životinje hranjene genetski modifikovanim organizmima. To je trenutna situacija, a s obzirom da ne postoji nijedna konkretna rečenica po pitanju mesa i mliječnih proizvoda jaja u vašem zakonu, onda vjerujemo da bi se ta procedura vjerovatno nastavila. Znači, samo treba ubaciti to da se konkretno kaže, jer i u ovom sadašnjem zakonu je tako. Možemo da stvari pojačamo, jer se ovdje generalno odnosi na... To je to. Igor, vam trećemo onda vi. Dve kratke stvari samo. Dakle, kao i svaku umetnost, tako i filmovi se iz različitih uglova gledaju, da mala digresija prema Vladanu. Dakle, Erik Broković je simbol građanina koji je trpeo samovolju velikih kompanija i veliko oštećenje zdravstveno cele zajednice i onda kad više nije imala put i tada bi propala da se nisu prijavili hrabri advokati koji su na kraju krajeva tu posledicu uspeli da uvedu u pravni sistem Amerike. Tako da stvari je nešto drugačije. Druga stvar, mislim da bi, pošto je ova konvencija kartaginska, predviđa nultu toleranciju. Dakle, to što Evropa ili Amerika imaju neki interes, to nas ne zanima. Ona je stupila na snagu, nažalost mi smo uvek kasnili kao Srbija, pa negde tamo smo se ukačili, a ne bolje ikad nego nikad. Dakle, što to znači? Pa to znači da nas uopšte ne bi trebalo, ukoliko naravno imamo većinu u nekom političkom ambijentu, da zanima da li je 0,1, 0,9, da li je 3, da li je zdravstvo. Dakle, nulta tolerancija dozvoljava međunarodno. Pošto su međunarodne konvencije izvori i sastavni deo našeg pravnog sistema, kao ovo šta Haški tribunal i tako dalje, prioritet postoji. Dakle, nama pravno nikakvih problema, mi nemamo nikakav limit da to inkorporiramo i da poštujemo međunarodno, jer je to konvencija koja je ratifikovana. Dakle, to je samo pitanje političke volje. Doćemo malo do toga. To je ta nevolja. Drugi predlog. Ako je nova vlada Perua, pošto je tamo Monsanto došao s nekim krompirima, nekim čudima, pa se veliki stupove, donela 10-godišnji moratorijum na GMO. Tačka. Tu više se ne postavlja pitanje tumačenja zakona. Jer mi imamo zakon. Ne postoje više zakon. Moratorijum
onda se, mislim da je to budućnost i da je to jedini put malih zemalja, da onda posle 10 godina se vide koja su iskustva, kakva su ispitivanja i da se onda eventualno krene dalje. Jer mi se sada nalazimo u jednoj drugoj dimenziji, mi se nalazimo u tamnom vilajetu. Mi smo zakoračili u jedan svet, to je jedan labirint, iz koga mi ne znamo kako ćemo izaći. Kad kažem mi, mislim na svet, mislim na problem sa genetski modifikovanim organizmom. To je, pravo da vam kažem, put gde se ne zna kako će se završiti. Sad mudri puste istraživače da idu kroz taj labirint, čekaju pred vratima te pećine. I kažu, dobro, evo vam 10 godina, vi tražite, pa nam javite šta je bilo. Mislim da je to, pogotovo što tu imamo i taj, eto, primer Perua, koji je doneo da se dođe, možda je to put, jel? A naravno, ovo je velika stvar. I ovo što kaže gospodin Mitić, to je toliko otvoreno u ovom našem procesu, da se probudi ta građanska svest, da svako da svoj doprinos. Izvinite, molim vas, kakva vlada, kakav parlament, pa šta mene to briga? Ja sam kao građanin nezadovoljan tom situacijom, skupio sam 37.000 potpisa, neka mi dođe pola od toga, ispred vlade, blokirat ću ceo grad, blokirat ću parlament, ispred parlamenta, to je moje građansko pravo, prijavim skup, ajde vi lepo poslanici, tako koji ste puni para, idete tamo po tim skupštinskim stranima, lupamo im tamo, stavljamo im te biltene, idemo okolo, javnost prati, dakle, to su putevi građanskih akcija. Nema tu, molim vas, priču rukavica. Ovo je početak, dakle, dobili ste. Sramotno je, to kolega nije pomenuo, da je jedna, neću da, što kaže narod, da je imentujem, da je jedna poslanička grupa prisustvovala tom momentu kada je ta inicijativa da je to skupština. To je sramota. To je sramota. Molim se. Možda da ostanem da pitam da li ima pitanje iz publike ili neki komentara, ako ne da dam. Možda jedno pitanje za gospodina Mitića, ja sam Milena iz Zelene omladine. Da li imate ideju kako bi se biralo to telo naučno-stručnog saveta? Znači, ko bi formirao to telo i na kom bi to nivou bilo? Radi se o nacionalnom savetu. Ministar je za poljoprivredu glavni akter stvari koji objavlja javni poziv. To je naša ideja. Ako je nismo dovoljno absolvirali, vidjet ćemo. Znači, na osnovu javnog poziva kandiduju se ljudi iz ovih struka koje smo odredili. Na osnovu toga sastavlja se najšira lista svih prijavljenih. Ministar je dužan da objavi primedbe, ukoliko se iz bilo kojih, on je taj koji je odgovoran da saopšti, da se stručna javnost, znači poziv stručnoj javnosti, kad se objavi lista, on objavljuje svu listu svih prijavljenih i izlaže stručno i naučno i političko i drugo javnosti. Posle su provedene pretresa u javnosti o tome, on je dužan da kaže koje ljude poziva da ne učestvuju u toj listi, ali je dužan da ostavi veći broj kandidata od onih koji se bira. Posle toga svi idu u šešir, izvrši se izvlačenje. To je aleatornost, sreće. Znači, to nije nekakav argument poseban, ali svako može da prođe proceduru i da lično kaže, i ministar mora saopštiti zašto nekog ne može da vidi, da li je to sukob interesa, da li je neko bio u istraživanju koje finansira neka organizacija ili firmi koje protežiraju ovu hranu i ne znam kako je povezan porodično ili ne znam kako. Sve se to u ovoj javnoj proceduri mora da vidi, a i on je taj koji je odgovoran. Znači, personalno je odgovoran. Ako smatra da treba ovu zemlju da izloži lobistima koji rade po našem mišljenju za prisustvo MGO-a u svemu, onda je u redu. Gospodine ministre, obeležili ste svoje vreme, a građani će vam presuditi na sličan način o čemu smo ovde govorili. Ali aleatornost postoji, dakle, postoji princip sreće. Dakle, ako se nešto i namešta, smatramo da ne može baš do kraja. A da li postoji na regionalnom nivou takvo neko telo sada? Nama nije poznato. U nekom regionalnom smislu, ja izvinjavam se, možda ne dosežem to znanja, ali ne postoji. Ono, u suštini, treba da pomogne ministru
da kada pogledate ovde kakve smo mi ingerencije predvideli, znači u suštini kada se radi o istraživanjima u zatvorenim sistemima, u nacionalnim laboratorijama, onda program tih istraživanja i eventualnog uvoza hrane radi čuvanja datoteka i tako dalje u zatvorenim uslovima, to telo propisuje. Ako se radi o donošenju rešenja o zabrani, onda pravilnik o tom kako se donosi rešenje o zabrani nekog proizvoda koji u sebi je od MGO ili je proizvod od toga, onda to takođe radi stručno telo. I u konačnom, znate kako je, možemo njegovu celishodnost da preispitamo, ali zakon je iznad svakog stručnog tela, prema tome ako je zakon radikalan, oni se moraju svojom politikom da kreću u okvirima primene jednog zakonodavstva. A tačka, kad se to zakonodavstvo menja, takođe imamo jedan institucionalizovani okvir gde će se koncentrisati mišljenje naučne zajednice. Kao što vidite, ona takođe uz građansku zajednicu, rekao bih, izdvojila se i naučna zajednica sa podeljenim mišljenjem. Pa i ona mora da se učini odgovornu na neko mesto. Kad se odlučuje o tome, šta dalje? Jer mi treba da učimo šta ćemo dalje. Imamo još dva pitanja. Maja. Mene zanima da li to znači da će ovi ljudi koji danas rade na kontroli kvaliteta hrane, a uradili su nešto što nije u redu, odnosno s kojim su malverzacijama i raznim prevarama, biti smenjeni. Zato što, ja sam vidjela u nekom od filmova koji smo gledali, neki od stručnjaka koji rade na kontroli kvaliteta je nama rekao da u konačnom proizvodu koji dobijamo ne možemo da detektujemo da tu postoji genetski modifikovani organizam. Ja sam pitala profesora Šebrlića, prošli put on je rekao da to može da se detektuje, samo ljudi nisu spremni da izdvoje novac za tu analizu. Niste pravo što postoji nešto što se zove digitoksin. Znači da se u toku proizvodnje genetski modifikovanih organizama koriste markeri, bakterije koje su genetski modifikovane, one se ubace, na primjer, u seme kukuruza i onda taj kukuruz postaje otporan na napadača na gusenicu, pa taj toksin deluje na gusenicu tako da uništava želudac. Taj digitoksin se zadržava u toj hrani. Ne može da se ispere, ne može da se opere, ono što je tamo. Može da se detektuje. Samo kada da se izdvoji novac za to i da se... Jasno. Da li ćete insistirati na tome da ljudi koji danas rade nam ne plasiraju takve informacije i prosto da se drže svoje struka? Ako oni to takav podatak sigurno znaju, što znači oni nama... Znate kako je, to je već sankcionisanje sa više zakona, ali i krivičnim zakonodavstvom. Znate šta znači raditi u laboratoriji, dati pogrešnu informaciju, zloupotrebiti, falsifikovati neke nalaze ili, ne daj Bože, svesno ne primeniti, namerno ne primeniti određene dostupne tehnologije da se nešto otvora. To je zaista složen proces. Mi smo postavili i na ove nacionalne laboratorije kao kontrolore rada u ovlašćenim laboratorijama. Znači, neko mora kontroliše doktrinu. Ali u suštini, ako je neko došao do ovog saznanja, pa i gospođa zna, a vi znate kako je, vi ste krivično odgovorni takođe. Ako ste zatajili informaciju do koje ste vi došli, a svojim znanjima ste mogli da procenite da ona predstavlja krivično delo. I o tome vodite račun. Da ne govorimo, nema amnestiranih ni članova uprave, niti pripadnika laboratorije za tajanje podataka ili neprimenu naučnih metoda, koje vode u štetu. Tako. Imali smo još dva pitanja, pa će Vlada dobiti reč. Prvo sa Nežana. Kad smo kod tog zatajivanja stvari, krivičnog dela i slično, juče smo, prekjuče, ne znam, na jednoj tribini imali podatak od stručne javnosti da se u Mačvi, a i određenih poljoprivrednika, gaji genetski modifikovana soja. Iako po zakonu sadašnjem, vama je to zabranjeno. Šta je s tim što javnost o tome priča, a niko ne reaguje na to? Mene zanima šta je sa sprovođenjem. Ako ste već pokrenuli zakon, nije dovoljno ostati samo na tome, eto sad smo mi napisali. Hajde da nešto konkretno uradimo. Hajde da izvršimo pritisak na vlast da se tako nešto spreči. Vi otvoreno, javno govorite o tome, a niko ništa po tom pitanju ne radi. Pritom, svesni ste da će imati posledice, čak, znači, sad već odleteo polen, odletelo ovo, odletelo ono na sve strane, znači, kontaminirano je već određeno područje. A onda govorimo o čistom području i našem čistom zakonu koji je još uvek takav kakav jeste. Malo je... Možda neko ovdje ima bolje odgovor. Evo, ja ću. Dakle, budite sigurni, mlade, damo i svi ovdje, kada zeleni dođu na vlast, a to će biti sad, na ovim sledećim izborima,
da će se te stvari promptno u skladu sa zakonom razrešavati. Sigurno. Druga stvar, to što pominjete, pokušala je država ovakva kakva je, korumpirana, do krajnjih granica, sada da uzimamo vreme, znamo to svi dobro, da reši pitanje. Treba imati u vidu i to da ćemo uvesti to meso koje nije naznačeno da je genetski modifikovano, a da nećemo ni znati da ga jedemo i s tim treba jako voditi računa i mislim da je Vladan, pošto smo iz iste organizacije, iz te perspektive rekao da treba da bude naznačeno. Prosto treba da znamo čime se hranimo, jer nećemo uvek kupovati domaćima, da smo mi za to da se poboljša kupovina lokalnog. Imali smo još jedno pitanje od Sveta, onda Vladan da reč. Mene zanima kakva je sudbina tog zakona, pa i starog i ovog novoga koji kad prođe i bude usvojen, zato što mi sve zakone prepisujemo od Evropske unije. I znači sutra će taj zakon biti nevažeći zato što u Evropsku uniju piše drugačije i mi uopšte ne gledamo našu situaciju na terenu. Samo Resarska škola prepiše. I, mislim... Tadašnju ministarku, Ivanu Dulić-Marković, da, ona se zalagala za to. I o pritiscima na Mlađana Dinkića kao predsjednika njene stranke da posle njenog mandata nastavi da se bavi tim. Znači, to je nešto što je procurilo i to su neke informacije koje imamo, tako da treba izuzetno voditi računa u tim međunarodnim odnosima koliko je kome ovo pitanje važno i kakav naš stav treba da bude. Pri pristupanju Evropske unije, ja ne bi sad nešto pravio toliko famu oko te Evropske unije i oko toga šta će biti. Prilikom pristupnih pregovora mi možemo razgovarati o svim pitanjima. Postoji jedan jako mali broj stvari koje ćemo prosto morati uzeti, ali veliki broj stvari i veliki broj regulativa je prosto podložan pregovorima, tako da mi ne moramo nužno da preuzmemo sve što postoji u Evropskoj uniji. I pregovarači moraju da budu čestiti. Da, i naši pregovarači, mi kao zemlja moramo da budemo spremni da znamo šta hoćemo u tim pregovorima. I još jedna stvar, pomenuli smo region i to je nešto što je jako važno. Mislim, imati moratorijum u Srbiji i nemati saradnju sa nekom susjednom zemljom koja ima GMO, baš zbog ovog što je gospođa Irena govorila, zbog tog putovanja sjemena, znači da će to opet kada tada dođe do nas, do naših polja, da se miješa sa našim usjevima. Tako da treba graditi međunarodne odnose saradnje po ovom pitanju, jer prosto nijedan ekosistem, neke države ili nekog regiona nije sam za sebe. On koegzistira sa onima okolo i time što ćemo mi zabraniti nešto ne znači da nam to nekim vjetrom ili pčelama neće doći. Pa onda, kada formiramo taj naš stav, gledati da ga očuvamo u tim našim evropskim integracijama i gledati da pokušamo da ga uskladimo sa našim susjedima, jer ako smo sami u toj priči, nećemo baš mnogo ostvariti. Da li ima još pitanje i da li se još neko javlja za reč ili bi mogu da izvedem kratak zaključak? Mi smo shvatio ovaj novi zakon, odnosno moratorijum, ne bi bio preposlao sa Evropsku uniju. Ali šta je sad to? Da li su to postavili kao nekakve uslov ili u pitanju neka vrsta pritiska koja se neformalno, da kažemo... Apsolutno. Svetska trgovinska organizacija nas neće primiti ukoliko mi ne prihvatimo GMO. Pa recimo Rusija ulazi u WTO, mislim, uskoro, a mislim da ne sve čuvaju. Ne, nemojte da pravimo, nemojmo da pravimo, molim vas, nemojmo famu i nemojmo da budemo fatalistički mi nastrojeni. Mi smo ovde izgubili bilo kakvu veru u neko poštenje, u neku čestitost, u jačinu u tim pregovorima. Zašto? Pa zato što evo već 20 godina vidimo kako se recikliraju naše političke vođe. 20 godina se svi vrte. Molim vas, mi moramo da podignemo glavu, ljudi, čekajte. Mojte odmah, kakav VTO? Šta VTO? VTO, odnosno Svetska trgovinska organizacija, ima svoje zahteve i ima svoje lobiste. Svako ima svoje velike kompanije. Ja o tome govorim, molim vas. Prvo, nije tačno da Svetska trgovinska organizacija to uslovljava, zato što je i taj isti Peru, koji je dao moratorijum, član Svetske trgovinske organizacije. Nemojte molim da sad bacamo parole. Ja se držim moje struke, ja vam dajem konkretne odgovore i to je. Nemojte molim vas. To svetske zavere, ja to sve prihvatam i to je u redu, mi smo mali, ali molim vas, budimo čestiti i kažemo
glasno i jasno. Pa pogledajte, molim vas, oko te, kako smo požurili do te famozne Evrope koja je sad pod znakom pitanja. Pa mi smo donosili zakone kao mašina. Pa ste videli šta radi naš parlament? Stiže predlog, oni ruke, tako. Niko nije tu ušao u suštinu. Svi sve radimo u 5 do 12. Mi smo kampanjski, danas sam čitao kolumnu u Blicu, mi se ponašamo kao student kampanjski, student koji sprema ispit dan pred ispit. Šta je vam? Pa vidite vi šta se ovde događa. I zato tako prolaze u paketu i propisi. Kako usaglašavanje sa Evropom? Šta priča? O čemu mi pričamo? Da, usaglašavanje, ali usaglašavanje ima određene uzuse i zato je potrebna struka. A gde je struka kada svaki mladi čovjek iz ove zemlje samo razmišlja da može nešto da istudira što se tamo prima i da pobegne iz ove zemlje? I mi naravno da onda nemamo struku i oni nam dolaze ovako, ja sam pristupao nekoliko tih pregovora u nekim segmentima, dolaze samo nam postave ovako check listu, ovi naši mučenici ćute. Pogledajte vi samo ovaj apsurd i završavam. Mi koji hoćemo da uđemo u Evropu, mi nemamo ministarstvo za evropske integracije, nego mi imamo kancelariju. Koliko mi ni podaštavamo uopšte važnost te teme. Pa pogledajte šta su sve zemlje koje su ulazile u Evropsku uniju, ove iz regiona. Pa to je bilo pitanje broj 1. Pa ta osoba je bila osoba broj 2 u političkom sistemu. Broj 2, ako smo hteli iskreno. Pa rekao, dobro, lako ćemo, ajde ta neka kancelarija, pa ćemo mi nešto da kombinujemo. Eto, to smo mi. A to mora da stane, zato glasajte za zeleno. Dobro, pošto je naš predlog zakona, ja moram da sada kažemo... Može u 3 minuta, onda moramo zaista završati. Manje 3 minuta. Mi smo veoma bliski tome da primenimo samo prvi član naših zakona, to je praktično moratorij. Osim istraživanja u nacionalnim oglednim laboratorijama u zatvorenim sistemima. I ako izbrišemo izuzetak upotrebe u medicinske svrhe, mi smo na poziciji moratorijuma. Dakle, bliži smo poziciji moratorijuma nego bilo ko intelligence servisu u okviru neke grupe naučnika koji lobiraju da izmene tu poziciju. Struku smo ovde postavili samo da pomogne ministru kada se radi plan nacionalnih istraživanja, jer zemlja koja ne vrši istraživanja, koja ne zna šta se događa, koja ne zna, bar u laboratorijskom smislu, da ima genotipove i ono šta se zbiva, neće moći da odgovori ni na jedno pitanje. Neće moći da sprovede nikakvu kontrolu, jer onda to nije moguće. I kada treba da ako dođete dotle da mora da obeležavate nešto, znate šta, kakav je to posao? To je posao koji je opasniji od moratorijuma, sasvim sigurno, tvrdim, u ovakvoj zemlji. Prema tome, pozicija zelenih je, ovaj zakon želi da privuče javnost. Mi smo predlagači koji potencijalno ulaze u proceduru sa ciljem da to bude i izborni program. I traže saveznike. I oni će ih sigurno naći, ja sam ubeđen, više da izbrišu ovaj izuzetak u upotrebu medicinske svrhe. Ali treba da se stvori korpus i u naučnoj zajednici i građanskoj da odbranimo to kako valja. Jer imate i druge učesnike u procesu. Dakle, mi smo bliski moratorijumu i skloni smo da izbrišemo ovu poziciju u upotrebu medicinske svrhe, onda je to moratorij. Hvala. Kratak zaključak bi glasio. Zakonom se mora regulisati genetski modifikovani organizmi. U Srbiji postoji zakon koji definiše ovu oblast, ali nije dovoljno dobar i potreba za novim i očigledna. Novi zakon bi morao da zabrani uvođenje genetski modifikovanih organizama u životnu sredinu i mora bi da obezbedi dostupnost informacija i veću kontrolu genetski modifikovanih organizama na teritoriji Srbije. Zakon bi trebao da dozvoli korišćenje genetski modifikovanih organizama u istraživačke svrhe. Takođe, potrebno je osnažiti relevantne institucije koje će adekvatno sprovoditi zakon i vršiti kontrolu. Ovim bih završio ovu tribinu koja je pretposlednja. Sledeća je preskonferencija koja će biti u studiju 26. Hvala svima na učešću.